Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Ya, kali ini aku lagi ada di Monas nih. Nah, ada ondel-ondel nih di Monas nih guys, tuh. Wah, lagi pada foto-foto nih sama ondel-ondel nih. Tuh, keren nih ondel-ondelnya nih guys, tuh. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, nggak usah takut, ondel-ondelnya baik ya. Satu, dua, Emir, madep sini. Madep sini, nggak usah lihat nyoknya. Ya, ondel-ondelnya ada 2 pasang nih, cewek cowok. Ondel-ondelnya cantik nih guys. Tuh. Wah, dikerudungin nih ondel-ondelnya. Tuh, adanya lagi mau foto. Ayo, silakan yang mau foto-foto sama ondel-ondel. Tangannya giniin. Dua jarinya dua. Nih gini. Adab, sarapan lu mana, Kak? Ya, di Monas ini nih guys, nih ondel-ondelnya nih ada di Monas nih, tuh. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sinta Vlog. Dadah.